Tema utakadawa kabuta mau nga. Daw to kan nato hite kani White Horse mi ukiyak tak mi pingwak yuak yuwit ni 26. Tak kwali ini to kay inu pingwak ko hiknik pingwak to daw tuk tahi. Tak kwa makung nak kait ang nait makong nik itigangit nut aki higyang na kutam na natchingwan na aktorang na tanga. Ang napenik pata ang utbigyang na mayut tunga hugit si tabaw nga. Daw tuk tuhi. Amihu badde ayut kani amihu juga de kihani pek to yang ne amik mata pek pade dek pata pingahut na ngorang ne amik mata ka ko du pingahut ibud dak paulu ni tuk liu ni ubelun ni pingayun ni pigang ne amik mat to kan na to hitabak at White Horse mi khitik tunik tunga hugitsi amihu nila hawi mayo mata pingwak ti ulak mayut pingwak tang ndak to galu kini ek man nakpagput aqua hetik to nila taban ni White Horse ni. At tingit nik okaktak to galukin unga higayak matitaw tuk siyangit na pit. Ito mga taama kablong na uyak tutik. So tuyak ta hitama ni pingwalak to White Horse ni pingwa hugutsi. Aqua ila ang makung nakait. Biyanek ko mataangot siyo ko dak tunukwa. Ubadom ni ukwa kay lehak tweet. Ukto kak titaw yuk matatagba ami hu ataw hiung ito tam na taw tuk tahi ita maunak na matatakwa. Nuloy wak pat peni gayak mig matatia ap pingwa kadak miyinu kwa ataw hiung itukit. Ihan kingud dak pak kulo dak pata kingud dak pak kulo bidak pata tam na napayunga ataw hiulunit. Taw tukan nak titaw yumak miyugud. Tema tay kwa taw tukan nak tut ami hu na kawlak put. Aw yaman dak to takwa tam na pingwa taw yo kila makrong ni itigang nut akahiya katem na natchingwan na 2-foot high kick lak taw yutam na taw to hitaban ni pingwa taw yo White Horse ni ilang yakik gin itchamed ayong itlutigdo amal ilang itakit lutik ilang ilunay tugaluy takokan yang na mayut ayong itutuit takwa ino katibut na kiluk tapiyut daw to kan nak to hitama tay ko pingwak to nila magkukupigelo ko to ni ko angutit ang napenik mga tamanili 5 kangit tugut tabanili magong nuahang mat White Horse mi pingahut ikagat tay ko kingo higayak mataubab tinik daw to yak tahi ing minu okay gid dakit niya medyo amalo tam na piko yakap mig matamak ko ni tam na
natchek nguat aktoruk ni tako itiga titamang me tutlu tikihiani ataw hemo tukku perayak me yuti kingul pa khodak patataw tako how tikut kap minute ngumya 1 minute ko 2 minute luba peane qaking nago pingi pago perayak tok pinga hoyer lutik uk totang na matakaw yemane pohi Malutay ko white horse mi pingwating maligangit ni atok tut maukalaw kama ilangi maliga kayop at ay igingit ni uktu tigiluta kalas sa miutat at ani pingwa ko hingig maligangit ni atok pagtut ama Alaska kako Alaska mi kang lukta pingwang yuk matatako nga ako yung bugut pingwa tingit ni namulukta siya may awlak takto ti ilin natin si baktut Alaska mi utong Alaska mi nong itok maawyang mi tamani Arawa mi hutikilak mi mata Alaska mi utatamaw nga lak hutik nunabuk mi ataw heo ko tamaw nga lak tin makugluba ilin niya tito yuk mata amataw tuk titaw titakanuping wari kayuk mga ta anok li ikayok tulwa mga piibit ayong igwakobit may anak hiyugwakobit aqua coach lago yun inuit pingwa ringnik og balunit ikayok magubit kanuilok palok mga ta amma no nagiyak pingwa ko ibu nila ay iging gayayuk mata takwa dokit katek ko tema international eko katimaying iditsak tu yubut kanui luabing na mga ta pingwa reaktok realak patata ko ukyak patimi pingwa videoak tut naninya mga ta akukwi pala katayo yut kita manitay matautok ko kapta ko na kayong wangi ema tekwa gila kauye haktingi officials lagaw yo tabanit tut ang nanit tut ama ang tinit tema at tok magutay makubegi yobok takwa menet hiyingi tut lagayok matakaw yamanak po he tem na lo ayudang napataog balong ni apek huk o tikang napata coach mo yumig o tam na aktungit mangago tem na pingwaktit hibudak giyawyok kauye haktinga katima kayak potakun nga kauye haktinik kanuliwlaw mga teko la kauye haktit tekanilaw tut tautuk ti yugit katima katigit tuwit kanuina mga angek toba ubuluni akak toba te ailew nga mayut ilang ayung itut yuit mihig guyut yuit ilang ilo vanus himayuit tut tako pukik tulakap tigo pukut tunig at yuit tut ilang atok pagkaluak tutik ay ngit tu kayang ni ilang ipek ko yakak matipingwa ka ngata ako kang netselo abimang na mayudak kwa inuit pingwa ng tautuk tahitaban ni white horse mi nanik ko kaya pa tamaw nga go teka amihige ako makaat ko kayak taka ilang okay gilda kik matayla ilang ilo kakatak tutik ilang kakatalawang tutik pingwa dinit unyak tuti yung mayo yun ko ilaging itamyang mitnot niya apigya ako bit taba akira galwak tuti niya apigya ako bit una akto kayak tait akira tungit siya tuti pingwatit teka ni lunabuk miutaw galwak ako bit kalas miutaw galwak ako bit take ko pingwating ikke makatigi yung mata ating tayo yaka ngata teko nga kaya yung mata tautukan na tugi ko venak tujuit amalo ilipchi valak pagsutitak ko unak daw yu kami utan iman na yuyunek in makauk to mate ayung ikan na kayak to nga ilin na tim mayo yu nang miing migut na ka ko pingwaktit kuveanak to tautuk sugit akirari kalwak tutik takoran nakit yuk mata inuit pingma ko hinik nam na kuvegi bakali tautuyak to hi ay at yung ilang yokang nakalwak mi yun tako alo measuring tape lagaw yo ato to makiyuyut time na napatungwa nga akikimagit siya kayok mat ang malunok ka nga siya lutik aki kawanik ka nga talo ilit siya ka nga time na pingwak ti pigyak pat awila time na ukto ka ayal ka luwak pa nga tinga hoyer luti ukto kayok mata akwa pingwak ti ataw hingi sutik
amihut i kautigiaqtaqtut nalunanngittorlu amihut pinguariartorsimayut taavani Alaska milluni Yukon milluni amihut taaveneerauiartut nalunanngittugayaak taamnalli maqruungi itigangnut aqihigiarni taamna natsinguanaaq ukuali pinguartiulauqsimayunik peipkumaniulaortoq 2-foot high kick mit yugit gold dalauqsimaq mata ukua angutini angayuklerni Brian Randazzo Alaska miutaq 1988 Fairbanks Alaska mi pinguartit yugit taamna alakkalauqimayu gold mit 8 feet 8 inches utkuni ang nanili angayuklerni Nicole Johnson Alaska miutaq 1994 Slave Lake Alberta mi pinguartit yugit gold dalauqimayok 6 feet 5 inches amma angutini makkungnek ni Nick Randazzo Alaska miutaq 1988 Fairbanks Alaska mi pinguartit yugit amna aktulaw na tanga 7 feet 10 inches amma ang ni females ni Randy Sigurdsson Kalati Nunat 2024 taken ni pinguartit yugit daw Alaska mi 6 feet 3 inches Tatwa hangit daw niluk matakaw niya manak pahi taba okak pagka pinguartit pinguartalak si mayuit 2-foot high kick migila makong ni itigang aki higiara nga natsinguan amik tatwa hiwud da pau himayu gold tak himayu ang uyolaw ngituhuli Kauyin lang na po imaka tamani pinguartit yugi kinake hiwidlu yutang na angutini ang yuklang ni 8 feet 8 inches kangang ni lumnegat ang nani ang yuklang ni 6 feet 5 inches kangang ni luglugo ang utinimak kukut kangang ni lumnegat may 7 feet 10 inches ang mataw ang nani 6 feet 3 inches takwa ang uyaw ni luktut mako itigati ay katimay na relik dako yakak matatema itcheng ito akpat una pekatakuk kutsilo aga yakpat akak taw niyak mayo daw tukto la kayuk matatakwa teka kakot tumatak tutaban dito Yanos limang itong nakaglaat ito kayuk matailangi ang malutam na natik pingwang ni uyok akik himayakakak mayok ilangi natingi pingwang with yung mata ama sinira kayo yuto at ako ka at kokong na matatimiluk tangit yung tigyak tamalutik akiw mayumi kiniyuyud takwa pingwang tid ang malu nirwak sa lutin na liang ina mga ata ihak tak tutawag tahit namuang nakit mihigang na pangat ikat kaya nakatawa o palukpong na atok inakikala sa miutak lupa nanim miutak kulupya o agad lang nalo nang itutik na pingwa dinit na takot na pahitema kubeho katigito titaba kira kakito waluit anak ako nalo nang itut ikayok sigit siya yuyuta ko inuit pingwa nangi ataw ka inuit piko head Innirit siya ako yuyugap ta, ama pingwa siya luta, halak hani na medyo ang ihumang iluta, halak ako na magtugadawa. Kaya ni pingwa kiyuyut, na doon ang itiyut, akagun, ungatago, pit ka na kumuuna, pangirang nalarak ko. Kaya alo ka iluyuyut ng minit na takwa, pingwa tit, ama, tekwali. Aw layok, matatema o kalak po nga, Alaska mutat, nung nagkakot muli atok sutit na mumaya aw layok mata ubagulo nunabot ni ito yugot ting ni hukuy na aw lakita amma akitut asatik teme ako yak pagod im makataw nunak ko dik ko takop ta nunaling nok takluta ayun ni kanya kayak tugalit pangamaya kay nunabot road down but ayun ni sumakot kaya ni Takwa ilagay yuyup daw ilita kayo yakali Arctic Winter Games pipigya ka nga talon ni territorials akilak daw yuyugali kihani amigayuk mata ang ayok ka nguyut nunamik ni fundraising mata ko yung namiyak kabut takwa pingwa kihi tamaw nga kon nak mata Arctic Winter Games
Yakik kangit nadunang ito nakitsyatak tut teko igayeng ite kani ami huyuk mata akang lalang ite te kani kawya manak po hite ko ataw tuk tut engote nutaray lo ba ilulilo ba ni pingwanak ba kalang ni mata kawya manak po himene rayok chat yuang net ang utilo ang nalukatit luti pinyaramik te maang naid ang utid takwa taw tuk ba hi ang naid talak pimni te ko baka nuyak kok tuyok tamangik kuma aw mimni takwa ang utid maka man na taw tuk tahi pingahuyak taw luti pinyak mata Baik kwa tawtuan na to ubla au padumela may ino kalawang itumi man na litagan nakak ni meaktok ami hutaw to yaktok himayot at ileokin mafutik mataw peko yakak may mata tamaw na pihugayakang mata pungyakayak tut tahaban yakak mata te kwa menek hiyit security lagaw yun akik himayong may malik himayong mata amalo at tiliok himayong atung ikubit itong na ayong na tutitabo nga takwa peko yakaw yak miyut kaya ko ba anak to atau ka pingwak tu ni to tuwang nakman ang nailo ang utilo kakwa magolik itigat mix akahigyak saktutin na natchingwan na ako gila kau yahap siya yung mata malo apek pawang na pata ano yung mga time na pingwak tini hibulot tigi yoyo kau yahap tini time na kau yimat siya tok Nicole Johnson alas na miudak time na wuk takwa pingwak lak to 2026 1984 mim na pingwak elak mayo dako na nga inuit pingwak ko tinik Kuvegi magogomat kung na ni 14 or 15 ni ukuyaw kalak ni pingwak takayak si mayok 1986 White Horse me 1984 mili ni Yellowknife me pingwalaw kimak matao la yibo nga amalo inuit ami huit NWT no tawlak magap takatit sa yulaw ko ni man na dinang migulakap tanong na bukak suta ati pingwat siyakta maluda ko aki haktok labot pingwat siya ko sugit timi mudlo ihuma mudlo timit mudlo atu takat siya makitik takit si kuya na uyak miyok ami huit wito tuk tutaban ya kong yakatut ay ayay ami hung bata kau yi magit si tema tam na ang na aktok kayak tu gado ki heni pad lang man da ko itigang katimay na do titut siya do ni ki heni unya mayo tema tam na akik kalwa po tut siya ngipat pet kano pingitanga ilang ito ay ko new week tweet ing miniglo okay gayak sa tit Ayak siya may pagtugan doy. Makaipet patam na ang nakadak king mitok. Pingahuyak doon na ukto kaya kalaw mat. Ukwa nukak sayo kok to nukwa mani. Ibunim ni. Abanik ka ni. Tamangit ko angayik sit ang nait. Angut ita abanik niyo. Takwa menek yung officials lagaw yakaw yahak tingi. Kaw yahat siya yuk matakaw yaman po he. Ihulumiyang itutik takwa kau lihat siya sa tigutan na at tukalo mga gulnat singwan na ami hulaw kalutit lahat ko pingahung ako mang medyo malinipay siya melak lutit eko lakitik tingi hukha kayong mata ilangi hukha hungi tutik ilangi pagtato ko yun pagtatit hukha hulaw ka nga na akigyak pago Kako kami siya na ako ilang ilokot kahuyong matanipin na siya may yutay kami auto kan lakso ni inuit pingwa ko hingi pingwa da ka nga ta tabong at ka nakatam na pinega ilang imihi jujut uit ahugo minit okay gid lakit ko pek pala ka uyak ko tayo magtiguti yaka nga ta tayo mapekpok ako kayo hiyo tiguti yak tungid lupitlo Eka. Runners himang ito itigaw yang ni atong nilakaw ilang isa kayong mata kami himang isutik ang malo. Iswari may iswari ya
minute daw atok bitaw yung mata. Okot to ako matay na pingwawit ublarle pingwawit yugit. O palumiyalaw matagak na kihenit nalunalaw ito ta kwa pingwara pata magpungnik kahigap today na natsingot na amatay mapiluwag ako mapiyo. Ataw siyang mix 1 foot high kick na pati ami hutaw tugiyak to kuma mata ilang utak kaya tayuk mataga tava ni ikkebaw tani kung yarak tut ami huyuk mata ay iliw chawang na mata ilang ubla ko tava ni utak kaya tayuk mata ikkebaw tang ni ataw na bun naman na tako hima ibakat tao tunga hugitsi nadak tuhe takwa pingwalak tut ukiyak tak tumi pingwalak tut igitabi ni White Horse 2026 Yukon ni tema ukat tema saya aileong nelok penadunang itok tam na pingwak ko saya aileo kayo tuwapat ang at tugago problema ko ni na makakukat ko akaw yahaki ilangi vanos ni mayunitike ilangi teka nanang may ito mga takaw yung mangin na mameno galwak unga higayak matam na adjileo kayok kinakya ihan ito nga huritsi takwa daw tuk tahi ang nait ang mangutit makoni iti kami lud akihigayak tak tutay na natsigwan na Same na alas kami utakatapan ni Brian Randa sa ugbalong ni utakangi ilangi ang ayok kami ni maliyog mataping wangi ni ako kan ni mak taman na same na li tingwa ko ni hibudak tigi yoyo kawi hakte ni Nicole Johnson kawi hakte uso ni ang napingwa ng kawi mayuywa ang malo alas ko pingwa ko technique ang nana din biu pingwa ko technique na mo kimalukta to ukiyo for the ko na kaya ay liudak to mako ag kita maagad ukiyot pingwa tiyo suni iheni inna ko pala nga ni pingwa ka ang dalawa suni tako ni nga ikayuin na to ang makaw yimat siya suni ang pingwa ko hiyup mga ata tako kan ni tseme tut takwa tau tu yakatsi ami hungit padya kaw yadak kutek tak padya kaw yadak mata nalunang ito kakwa tau tuk sugit hitamau nga ngata naleke te mapeng nele riba ak hokop kanit awang na tseme yuyoko okay at tungitate matiguti botam na Tadak tumitok. Aw paluk tumatok to kinaw na kabakiatam na. Im na kagayaw tilok to. Unga higayak mameno galwa ating itanit nakit. Aktualak pati na. Ilang kigiyuyuyit. Take what or kay lehap ni tuyo mata alas kami to you kami to tem na kaw yung gymnastics yuyuyut. Kutsit siya tumod ayung yuk mata inuy pingwa ko hingnig titik ka nga tattaw art to punta game so ilakak pataog balunid wala na kanwikwa tabang nga tut inukpeng me ilakak pat inukpeng patalunid te maayung ititaw yuyut takwa ablo na nga yuk suyuga loy lang ikeni inuyuitaw takwa menet kayang ikaw yaak tingi katimam mayo yu ubla tamat kanuin na mga ta tam na tingwa pid hibudak tingat iliyo kayo yok ukwa manin na ukwa mena kanya gahi tam na nalak tawlin ahoy la kinaketi kaya kibo kutsikan kutsikan na ikaw yak batay katawduk tahi tapkin angin lang na lang matakyatak ko
Adjileo gwang na kabate ka adjileo ga kachet yuit amado ami hui na danang ito tabo nakakitaw yak ko Facebook ko daw tik yut takwam na tak takut kuyan na niya tagut ayay tinga hoy ko ay pinene ay lalayong nito taban ni natsingwa na at tanga tayo na magiyawok Nukang reality na aktong na aktanga nukangan na reglo ni amamena kayong ita kwa Auyahakti kauyi mayut nanek nauko aktorya kak mangago makronik itika malugit samna akigyang naga natsingwan tutsa lutil do mako ako itika tulugit pada covid niverovit tema piungit to kauya mayut akwa tuko take ihak matananin niya mga teka ungat ibigay ako mataham na atok tulo ako atok tuyo matataw takwa agatit arms tindo takwa kaditit kanuin niya mga ata itsiya ako bitema akiw manayak to ibuk muluang ititik baluni punuan ni iluang ilutit ato takak mataniutit na magyalugit ay ko pingwak ti pinito tung dapat akong ngayatsyarit na lunang ito ami hutyuit nunabuk bingaktot pingwa yulok to tung nalak mata inuy pingwa ko hinig tung hutyyarit mahalok paksi ik pagkato ang naidublo kalak magot ikwa ananaw yut lokat siya so ilok so ba ang namiyang ugadwit yan namilo tayo ko ayak kao mabaktik pingwa tsak ti yung mataman na tigil hakalok to tema ako rar na mayut ako uyamik kanik kapirada mga ata kawihak sama yung mata manaw yut ako daw to kapigo watsyali daw to law ka ang naibali baking halak haktit NWT ni ako kan na daw gabut hakit tingid do tema hakit tinako pingwa tsak to yung ngok ang ayok kakayo adjileo revaktut ilagay yut amaw kayo yut ananat siya ngayon amihut malik mata kuya na yak miyok akkorok suniki nutakan nangot sila makuk sunaw la suni pingwa kan ni siya wak alo suni ilakang ni suni ilat nito kukan na yuk mat angayok kango yu ilagay yut malik tut man nay man na siya may malik ka pingwa tihi lunabuk miutat na ilang itabong ang nilukto huli tabo na Vancouver ko yuk mata ilangi ayok himaw yak to king bakyak tak to ting mihut iheni tikin ni duk to huliping watenut tunga huk dito na mayut tagak white force daw tunga kap ko ang ataban nila ko mayung atya 2000 pingwa ti yugit Arctic Winter Games ni volleyball to ni pingwa ti ni men khilaw kamagapta law bang coach mo tunga Kuya na dakilaw to nakwa kakay iwang mountains ni Pute sa Amerika makit niya lang takot tamak sa pilaw kapta tunga huk ti tawlaw kay mak mayugot pingwa tilaw kate mailang ite kanito nuta kakalak sotik nuta ngite mapingwa ra pak mayun makahakimut volleyball mo doni tema kuya nak to ate pingwa to katsaritsi kung yara to taklo hildo apa daw tuk suwit kuya na kait kapkin angule ko nuko atakwa au tukuhila atakwa pingwa to ukiyok tatomi White Horse 2026 ana kritik to yutam na makone itigang no aki tigyak tak tam na natchingwan na ay makina kaya ko be ho kayo bok o ko na dak ikmat tok mga go kaw yung ipaka mamaya no galo at ang takot tangin na magpinang ito itong itsak tuwid doon nga hit tuyo matam na takayo yok ko kinakya ito nga hugit si
ilang inipait siya makatit ilang ubegi yaito nipikok tupata kokka huk sayup matela ilang eh. At topaw kay mihiglutik ten at topago itiyaga gitamang may tutsiya lutite ataw pikoyak mata ataw heng maungit Magruta kwa itigatit at toreli na termot. Ana puput haitu tia aitu kiheni wan putbek pat ataw ham igimaman batata ko kan nero marabuten na. Ilang ukiut amihut pingwaranik bata akik himata yuyut. Maka 10 pounds pera kak tunga mihit kanet na kumarama. O to kau liman nakok. Ilang pingwakit Kingwa ningit ni atuin nakutik ilin niya patulun ni upto tigulo hilat totak minamikya nunangit ni ay kwa pingwa pingit yun teke ni lutit pikaili hayuyut akwa pingwa kanyara pata timingi akiw masyado ti pingwa takama o kumengi lutik ilangi ayung ito mesik yuit nibek kayak pok kapilit ya ko kawingin ama ukak sa yuyu wala ta ko ukak tinga ukangin matahuli ini daw tuyak to he ako pingwa to ni white horse ni ay kataw tuyak pa ihak ko kanuin niya mga mau nga kahit batako kayang itsak to ni mau nga kahit tigyara ko makultay ko nga ato kung napaka tinga hoyak lo tipi yuyut ayay mau kalaw ka unwa luk taping wa to ni tam na to gaya ka kiheni himakak siyak mak matanamak tumidlo takwa pingwa tinga magkuktut ang utit ang night ama inno naka ang nalo ang utilo katingal dito takwa ikpatapit ka na unwa lukta tirak maluka akagumuting waka patatakat waka bo pingwa tingi itcha tong mitako iditcha tok himayo ko bena kuni atok pa ilang yung ikumen mat sugayat ay tam na to nagat na pingwa ti hanim mayo ya anero logotik nakangata it's sweet to you do nak lek ke hane itcha pit pilarilingi takwa akyo matsak to me pingwa yugit akyo matsak to me ikon na yak mata at nako yung sutik do takwa pingwa singit nik Untuk bahita kwa ang utit ang nalu mafone itigang ito aktivitas ay lanak tingwat na mak tungit mat nalu dai rebok iguti dok matay kuning akaw ya haktinik pala akaw ya tumila ahugo tinahong patakaw na na nila kalak tinmi kita kwa ang nat taban ni ungahing nakamildi ang utit taban ni ping kritik tito yun tako ato kawayak tingin nakiduktat siya may piyut Alaska meet Yukon Nunavik Nunavut kalasin ninga kritik Northern Alberta ninga mga takaw yung ito nga kihenig katimayu takwa kawayak pingwak daw pingwak ti himayut ug balunya pingwak ti sige ninangit ni akwa ne wak daw yuyut daw pingwak cheli ningit ni akwa at tungit patek na
Ubea na kunita kwa tautuk sik matela. Ano iliwid ak pakyaw kwa. Actually, kibaw nakwa o palit sinatok si kamang may ito akana nang may tinunabot ugbalo bakalate nalekyaw na. Pinangit ito tungin na mamamaya na ugalo. Ahibak paleraw yadak putak kwa huila pingwatingi. Ako akayo pingahut sibud da ko na mga tatugli na mga tapingayot na itina mga tapawin maranga niya. Kaya ko ito kahimak kung itigangin log akihigak tut na chingwan amit. Ako pingwati ulok si mayut. Gold dalok si mayut. 2 foot high cook mangutin niya. Ang ayuk sangi Brian Randazzo, Alaska Mutak, 1988 Fairbanks may pingwati yugit. 8 feet 8 inches tam na takwa pingwati man na ango hiniluktu kaya hiniluktu man na anuin niya pakyak ang maang nanut ang ayuk sangi Nicole Johnson tam na Alaska Mutak may pingwati ni hibulik hibuk tam na pingwa kayuk chemelo manay nakalwas ni tam na 1994 Slave Lake, Alberta, may pingwati yugit 6 feet 5 inches. Ang uyaw ni Dukduk. Ang malo ang tinimak kung nakhang ni Nick Randazzo, Alaska Mutak, 1988 pingwati yugit Alaska mi 7 feet 10 inches. Tam na to, adit siya nga ni Boris Tyram, Magadan Mutak. Pinayugayaw katawalak 2004 Wood Buffalo, Alberta, may pingwati yugit 7 feet 10 inches no. Ang nanulimak kung nakahid Randy Sigurdsson kalapit nunat ni 2024 pingwawak yugit Alaska mi 6 feet 3 inches kam na. Sigud da kolok mayok ang maangot kini makung nakhani na pingwawak yugit ako 2 foot 6 feet 3 inches na tawtan na. Papiudak pakai ako kwa itiktut tiyak pala matela ahugok. At yun ito batay na. Dangiing mini okay gid darik puteka. Igit siya yuyut pingwalinit na ugbalon ni unya kaya siya kimayok menek higit not ugbalon ni takwa ang ayok kari amang ilunit pingwa ko lang napata ang watang ilunit pingwa ko madikit na kuya na uya meyak mayutat ko. Papiudak pati ako kaya kawin nang napata ko ukak nakalawak mayut teka ni ukak tingi. Ihumak kakiyuyuk matalita kaya kalaw nakakapalaw baka no pinak mangata. So, nadunang ito. Nakip talang na maukaluti alam na ato ka makento ka din nilik ko kit. Aw yun na ko.
Pekpaderaojak tutakokan yang nelo pingahut na warang namin matatakwa gold talented silver tiblatok ama bronze. Kaya ayaw namin mata takokan niyo yang namin yung. Ami huni uki huni ilang iping watak mayut kayok tiyo yutakwa kawyahak tit uktu tigilugo Nicole Johnson teka pingwarelok to 1986 40 years time na pingwak taliga menek hiu suni pingwak tiyo suni ano lukta siya tam na kawi mayo siya to nunalim nut pingwak tiyo long mat uvegi yo suni do ataw katunganak tunak inuk tut inuk piak okap hayo yok ama ubap tinubla ko lo kayo yok inuk tut ayong nitut nakaw piak paleraw yak po nilata ko pingwak tingi nadunang ito ilang ita ka pero amayang nangga kayo na kayo na pakanulyan na mga ta kayo hinayak mga taling kapiguti anis ko ba pinakiyata yung mapere bok ay palag po ayay kaduak to ni palag bataan na atong iputama tema ato kaduak pago nivek pat atong ito ato kaduak pago ilang hukka kung awang mata nadunang ito ilang ilupit pilim mausutik pingwakit ama menek kawiyahaktit ma kaya iya kaduak pago ato kong niranik po palag tele yut takwa itiga-tiga timay nalu tipigeli kubit ama kubit katimay nalu titakwa na 2 foot high kiti apte ko yalik ama pingohoyer lu titate na natsingon aktorok ite ma ikanir na pot atak kanir na putit pingahoyer pingayuan pingikot ni piyang na akutitlo at igilo ala ka nga tatakwa pingwatingi te kwa totuk sugit una pingwakit yugo vanipit yugo kutsinila ataw her kunik sinilaw na plakatamak o sinilaw ga awin na nga ikit mga ka Apildak pakyaw kwa tako una pakita yak ilat ni free stop mat kaw yaman ako hit mamaya galwak ni tahap daw tuk hita kwa pingwak tuk sabi ni white horse ni ukiyok pa kami pingwak ko 2026 kung nga kami hukum ni ipidak ko matay lang mapit pa daw ko yun manalak daw okay ayay akto kayak kang wala tam nan aki heni akto kado akto ni mat atong nitok tay matigutik mapet manalum ne kon nere mo tako au paluk tin atok to kitu mga ta na ng meutong mga ta mamaya na ugalwa tin ay iliw kay unga higayak mat ayay nakigado ako ni mani tok tawang na hulitam na atay talak kimita au paluk timatok maukak po 1 minute kalak mat tam na ang naatok to 1 minute kalak tok 1 minute mukak tit nag-rotate na sige akong uling niyaga ati kung nga ba kaya patay manalokot na kong nepo at ka ilang ita kayo yutam na linay nanang nita kaya ko na
Aktivit to ba? Ako go lang yung itumit wait. Oh. Pitam na to hek suguk to magmakong ni hulitam na uk tugak kalitin ang na. Yun yung may to collective ni. May nakaying ito. Ako tok pa kanilo kaya kap mga nalunang ito. At tumita at pungako nga. Ay livet kayak pok. Tutsara ka kitita ko ichigatit yutido aking malugit. Tutsara tita kwa nakigya patama ko ni itigang nut na akayanik bago natsinwat na tutsara lita kwa makulutik ataw hiw pata yung itok. Ito yung aqua pingwatit si biniu suni nalunang ito namalik to yuhuli. Tunga huwit sila tunga huwit si tabuna ubabukut bibig kut kung yako hi. At ko kaya ko batam na kabena ko ni kiman nakya. Ayay. Okay. Kakak kakik nag-uwi nagipigay yung naglingnak siya na ako sa otig duwabit sabit. Tingwaki tamani tawtuk si maniguto ni at kokokton naglingnak eh. Ilang ayong siya na ako. Ukto takit si kinawagalo ako wit yumi hukko wit ate tingwaki nga kumakabing makayong yatak may yutin aw yung mangiti si ukto takit si pingwang nang kubeanak si wa ihumamot ang matinin mo. Pada ni berevok tema atung nito akto kalwak pag ni berpat ayo kayak medyo kan pinangulino ko Really bakatid na. Now na mangit tumitam na atok-tok awila makong ni hulug to kalik kadalakat panita. Ako wala daw tuk tahi okay ako Pilipin wagak to ka ni white horse me. Inuit ami hu kun yakong ngagak to ker ni miaman. Kituk kete matung ngahuk to nalunay. Makailat nangi amo nga madik kimayut. Ukto kapit ko daw batik na te akto ko akalak pa ka. Pingahut na ang ulit ko yung nag-attack ko Laban nito, mga ilita. Saka, ang nag-attack ni Umat. Pagkaya yung yung aging nagtitin mo. Akto kaya, akto ko, gano'n ko ayay. Tiyak tok-tok, natiyak tok-tok. Makahula to hang mito tutugut o makong niyo ko hulitan na
ang naupalok tumi. Tok-tok ang maangaw tagang nakang ko tok-tok. Pinagluto mga takaw yung mga itsak na kasihin. Ito tukit sita kwa amo na ubagot sigut inyuk pitut okak tigiyo yung atamani. Yung nga hugit si. Oh, tanda nga. Ayung itak ko pinatulog ya. Ako magkong nakaw ko tama nga yuktit. Ang uting. Ibu mundua gayak tok. Dua bidua gayak sungildo. Atau herlo ni huli pinako matay mo unyak to tiyo bata ko kay nango galwa ki hani. Ikayok tigi yutan na to tuk sugo inu yun ko ven na kay. Ya papa aye. Ayung itu ya kaluaga huliten na ang nana. Ilang iniugit siya mertut, takuran ni mertut. At kine sa karabatan na namak siyo napat namak tok. Tinat na kaya na. At to kibap tautan na. At tong nilong nedak mayata na kaulok tumatok. Katak hakit na gutay ka. Bigyan na niya. Hibok mo luwa gayak hibok. Kau yahat tingi kau yahat chat may pingahungun nga takanuing ikalo mga talo itsa tuniglo aki bayuk mga ngata aki kimagaya kayong mata ang malumaligang na malitsa to tiktem na lo ang ayok kakaya nga pingwayak to ni hivudik tingat nalat charity katime na yun ko ataka ubla tamat ano ilang nga mga ta. 1 minute lang ako. Tema ko tiyaw kanik ko 1 minute kabihuli. Ajilewa gitu nih kawan nih, aneh banget nih. Tahu kata kau kan ngepik nih. Lagpok, ibig pok. Na ating ito. Tulak ko galo ahila, siguro sa kabutan mo. Ang napenet ko, kaya mga tinahili ko ito ko.
Oh, lagpo, ayay. Langit pa na magayalaw. Nibet Manila. Kwa mako ni iti kang indod. Akahigayak sa putin na natsingot na. Pakaw jigo ko yak patika. O piyak pakay. Ipingayuan ni tema. Kakwa. Pau ye hak sing ikati mamayo yo kanit mga ta. Malo. Itsiya kalawak mga ta. Akikwi himayo yun. So tuktuhila pingwalwak tunitapan na White Horse mi. Ukayak takto mi pingwal Bigyang nek Arctic Winter Games 2026. Takwa daw tuktuhita ta tabona. Takayaw tikut. Ubagot kut TV ngago. Ano daw na mga taasik ay matanalo ng ito. Daw ko na mga tatakay kanyang mga talunit. Takwa ako yuyut. Kauya hapsit ang maluping wati ni Ibudip tinga kauya hapsit. Nicole Johnson. Alaska nita. Mahakin tun ata ko kan naktutok. Sakot tulo hulo kayo yak to. Nuna bu biping waka to kimayut. Kung yaka to kangap. Tako vena ko ni ad ilawrit na makit. Titakot lang nakap sa. Pamihu matela 300 ko to kanugalaw ka wakalaw kimayan. Upera. Amihu ngun ang nakap sa. Ko vena ko ni. Takwa ka nunak katige bano nunak katige ngutut na. Ni kubi ngayut. Daw tuyak tahu. Ukak na kalawang mayo kaniwideng na mga ta. Ay matak tuyak pagut. Itu di mo ukok pa pingayuk itu pingahuuk tong nedakpat. Gulupige nga mga ta. Unip ka gaw niya kalawang. Utak kituin naktugut. Tunga hugit si daw tuktuhin. Ano yun? Okay ako po. Yukihan nangit siya na ba? Na okad dating akap lunato maakto na kanukihan okak tok. Utak kaya kakapita ug balu ba kanuin niya ano yung nanak mga tatak kwa tingwaki. Kawin nang nakadwa kay bok. Tigyat ako nita kwa kulo. Anak to na ang malak may yok lut. Na kan kihen anak kang ituyak juga do. Anyway, dami ho kuni taw tuyak tok tut. Kubayana kuni. At ideorit na kitsi, punguto kitsi. Kung mahuk titaw darik kutawa ni White Horse ni. Ano yung lak pati ako kautak kituin na tut. Imaka ako alilayo kitut. Ukto nga mga sa awin lang na ayo.
Yara ko yu mata takwa titerak mayuildo amma tuabing yu yasti tamma yara bot titerak tangi akikricha paktinikwa. Inwe pingwa tunik daw tuk tuhi pingwa hutigilaw tingit nik takwa ay tikubin to be tamani kanila White Horse Yukon pingwa tibini tamani ngito nadunang ngito daw tuyak tutin maka ikaw mabak buti ayung itik hulaw kalwak himabunga ikaw man na yung maniya te ma ikaw mabunga daw 2020 26 ukiut te kanila himabugot volleyball tikalu makawi mabunga ilangi volleyball tikilok takate kanit man na nutakang ipingo kitjugit tunga hukitut amalo ikaw mayut te kaniti ita pingwa bigyat lok himagapta awi awlayin dan laritok tunga hukit so matutema madunang itunilo Paukuya kang yada ko ni 26 ukiu te kanila himayugot volleyball tikalo ito ang siya na kita nunabut hibud dapa nunabut kimi lauk himayugot kuvena lauk himagmi Okot siya na ako ni jacket na atok sa itok ti lauk himagapta na yun na akit ko pa kuvena ko ni nanang nukat na siya ako na inung luteke ko bege yoyok high five ko nito teko ako nga tamat na inik ko pinangod ak matatakwa katak tik na ginuka ilang ipiyuyut nipe ko yuyu ilang ako beho ko yuyu nipe ko tuyumig takwa pingwa ni ay iling gayang niyo mako takwa atayo huli na magiyoyok Aw yaman ako hi tabo na o kalute alaka ato kako titirak tangilaw ka dagit si tabo na o kalute alaka atok sugot tamaw na ka mamamene o galo na ukto ka da kabutam na natsingon aktong nilong nelak miya ako taktut ano ko ano niya pakete mo balo ko yun pa ug balo ni pa ko yun pa at pa kay na magayaw ba o padde raw yak tutan na nanidak pakyarlo ni na okak tinga okak taktu galo ko nipikit tunango mamamaya na o galo Carola ko to ating atam na nanang music ya uktong nela rebok nungulik to ni ko ami hung ito nangulak mi yun
Hilda pagkaya ko attack ko ah. Tautuk tu hilat kakwa mako ni ichigamik ni upmut nat chingwan akin ni juga ngat dangi kutsit siya mak to mo piyuyut. Tim na ang uyaw ni luk tu takwa pingwaki ami hinut. Hila na magiyaw ko pa.
Mamene wala bona kakitoyak ko nukalalaw mat maukalok pa nga palute na kaatokat ko manawyok o yimanyak ko hi Manila White Horse mekitik ni dautuk tu ukyak taktik kuping warning 2026 anan lo dautuk tu hiuk angutit tigamig lumakonut akahiniluk piten na natsingon namik kung yato ami hungo padagaw yak to nadunang itok takwa pingwa tingit Arctic Sports lagaw yung inwepik pingwa ko tingi dautuk yak tok tau himayuk ay la Kaki kunitam na ko ganun mga kunitin na kaya ako na. Kita maulaw ka lang matatakwa napayungwang magungok tut. Takwa tawduk tahila ukyak tatamiping wagang na 2026 day ka ni White Horse Yukon me. Kaya palo kayo niya pa ubalo ni paigyak patam na nikigyak pat tawduk tigo. One minute go. Takwa mako pingahulo ba kaya amihong ito nang balde yun kwa. Namunok kaldo ni kigiyaga na mamihigya na mga tayo itigang atok lugay tawtuk pa hi. Aw yung magayang lugo aw lagi gayang lugo. Ino kakalawa ko nin page sa ato yung tayo ka ni. Kutsing ni nga kaw yung nakalawa ko ni. Ikaw kakting ikaw galawak mata. Ay da pitsang ipok tayo maadam na atulang ito. Amang mikuko ako atam na atuwad laki ka malutak ko ang unidugaw matutek ko pingwak tiulaw kimayute maukalaw ka gold tak kimayok Brian Randa so pingwak tiuti ibu malu tako amihut pingwak tingit mamaya na wala tam nakakitaw yan no kaktak mat nitawtuk to hitamani pingwal wak to ni White Horse mi takwa pek paderaw yak to makong ni itigang ni
na natsinguan aktong nilulakigat aking nilulakigat. Ako at ako kan natit yuman na kami hungit padlakaw yadaktut. Ama ak horok tun lunang itut tako pingwak tingi. Alak harong na yuak mat amalo nunagiyahi ubaguhi. Uwe hokok sugit. Imaping wara toti yung ak horolak tunga. Ta ilang ihuman nakla mata. Mamitay ko yung padulaw malakot at kung nilong nena kabate ka. Ano ilibak kaya tema? Kawin nang nakabok. Dipikit juga yang bata mamaya na galawak tuhat sa tangin apke. At tumitangaw ko. At kaya kay kalawak to tila te matakokan na pati kaaglahanak to te mo kalaw kama tan na pingwak to nek to hanek magaya kakat tayo yok ta kwa pingwak tinga an kung itugi nibek patadun ni oko na buto balun ni to kinak to luak mata akikut siya kamayutak kwa. Mayo ka tininagla atok payuyuta ko kutsi padlela ka nga ta time na nalunay ko tinga nanilatadap mga akikimagayakak mat. Na ito nangos ni day ko mayo ka atong nalat. Nanilap mga tuhawang nakaluwa ko ni. 8 feet ka nga tanilak pa. Ako akikoy yut kanwilo mga hata. At tukit ko putin na. Yak pala kaw yak matay latap ko pingahut na ngudek ko kawin na napok.
ang naitidak pe mitluti ang utit hauming mitluti kung yato hitamani tabo na ubagot TV kut pingwa waktu ni tako atabanik matela tunga hugitsi pingwa tihi pingwa chak tu yub dumi hibul dakpangan ni ugalwak ang nahakit tingitema akilak tut bali bak tingidlo bali balak tut pingwa yak tu ama curlik tingit da hala kapadulak tutik Ariman na ugadota ko to tuklugit pingwa tihi ati aksun ati kanna na kamit laktot na dunang itok ukitong na atong itok tukak tito yuta kwa kanuin niyak mga ta daw tukto hiyo ko yok takto mi pingwa lak ti yuta ni White Horse Yukon mi tako kan ni tia me yuk mata kanu luk ta pingwa to ta ko daw to go ga yuk tu inui pingwa ko hi ma 1 foot high kilek pata ta ga nakeng ni mer na ma yuto tuk tunik tako kan ni reu mata ami hudu kaw yigwak takto tikin na halak karna mga daw do yak ta hela ta ko inui pingwa ko hi ni pingwa tut ito ko yung itok ano ipakyak aye mayo tinigang lahat kitiyo mayo ataw ka ilang ako chik tiya mayak yuk bata akit ka wiyak akso nilutak ko one minute kayo yutak pa 1 minute pituhak patatam na uwadum ni kiheni pingipat tem na to kun nek ni akut ilang ayulek tayok matay lai lang palokoyin derebok na utoraktok ano niya pakyak Yes. Nabagyaw ba ka? Takanak nangunak da ataw ka kokot siya mga to timiluk dati na natingon na aktuwang na maslugo amma dabo na itiga da aktuwangin na luwidlo amma mitiyawang na to ila tutiyawang na yuyok ako ihumang akiumak nagelete ay lutik Ati ko, ati, oh, liver pork.
Tigutik matematik na pek na lunang nilakibok. Ang luktung nalak mayok. Aw paduk tumi atok-tok ang matay na daok. Pek pa niya lang matay la ami hulok ka sa dati daw kay mayot. Yay, ati pilo ka dun na. Ah, kay gang maaktok ko pa. Nalunak po kay nakawin ng nakok takwa. Ingwakit kawi haktingi. Oh, libak pa ka. Akong nilag ko. Ikulok. Pitiri ko ni takwa nibak kayak siya mak matay na kanwing ito na kubeno. Eh, man nanatik data ko lok tahi hanak himat siya ka makiblit win na wiyo tay kataw tuk tahi. Pingwakin at niya ko nagit. Ibil dak bango galo akto ng takwa pingwa wakto inuit pingwa ko hindi atok tut. Amihu ko ni kung yarak to ko venam ma ko ni takwa akik daw himayut. White horse ko ni naninak mga ata kiting niyak to naninak mga ata akik himak mata nalunang itok. Eh kung ato ko yak tuigo akto amihu mata daw tut lugutagang nakak ni meyak mat. Ina angut suila kanek ate nipe ko yung ito at kokong nele kay bo akut ito ko ko kanigaling ok akut up up ni bekpok maatong ipok tigutik mat kingul dakpang mauk tulong na letagak na takon nadlu neili yuyut pingawit akto tuy late nanat chingwan na akto kaya kayong magut at tungitwak pago malupero ni kinan na kaya ako na nungulyak mata kingulyak pa ako paldelak mata na makwa ukto akto na ngula kalwa ka bo akto ko akto ni utam na natchingwan nak anang mutat na kaya ako natam na ipait siya ako ni te kwa tau tuk tuko vena ko ni nalat siya atong mata pingwak te yun ilan ako kuk hanak tu yung mat ati o bago at tumita ukto kak tu huli tam na ataw her tu ni ukto kak si malakmat ukliya di tam na siyang nelarewok
Pano ko yung ate ni Pain, nahigo, akot. Go. Akot. One, two, ato, hep. Nama kita na ati lang ito. Niyugit. Siya manik tam na ati lang ito. Unyok pa. Tay na to ang natukleng na ukong na ko mayo men kiyi nga ta. Coach nga ta. Unyok to tiya. May makamong nga rek ka na kabot at to kong nakdate ati ka na. Ayung itu ini ko ping wakti tau tuk tu kita kawan ni ceme maju jut. Tila. Pala pala ka ba Ukak tak ay nago. Ay atong nilong nelak niya. Akut. Yailak me. Hup. Ya pitsang ito. Siguro yaw na pahwila. Ayung ihin na ko ni May. Kutsik siya may aktong mutam na. Tulak tok. Takwa ang naihuli. At ako mata kawin ng nakibok. At ka eh. Nagmatay maalas kami ito na doon na ako neko. Ako kok padukunit daw, katigo. Ako kaya kok. Ino kakalawak kunin nalat siya, mata ko vena kunin. Kaya padung ito tinto bidang eh. Kok hagtayog matay na. Ah, 1 minute back to it. Ano ili na pakata ko. Kawai hak tingi. Ubago. Te mau to kalak pa mau nga. Pigya dak tungi te man ako ti yakok. Tay kina to ang nat talaping mitok. To kak to huli. Tao kan nak ti tao lakik to ta ko nga 2 foot high kick up na atut. Inuk to mako ni. Itika ti malugat eh. Akigyak ni do kanat singwan nak. Kanuin niya pagkyak tanya kitingil na paulang nakpatangot. Malutam na ang nak. Kaya adjile ko yung nga higayak makinang ngin ito itong itself lord may makawin matitsi. Yak padagpok. Nagtutiyaw yun eh api kaya ako kaya ayong ikan na kayak teka kinamok kaya ta kayak to gibok. May kaya ko yung ikan na pingwaki. Ika kakatsi tam na uk tong nelang iya.
Up. Ano yung pagkaya? Up juga. Up juga go. Atong nakaktoyok. Akikakakpag huli kayo tagak na ako. Ugwado o yuliyok takag liyak talik. Kitit na niyang may daw mga tao kaktamalo din. Ikundak ba maatok ka? Mag-atok, mag-tema at mo huli. Kaya ay daw, kasi malas kami takpadok na doon na akong nepok. Ako, hula ang nait atayut. Pingahungo ko tunok ko ah. Aw paduk tuma atok tukang na tumidlo atok tutay mo lang manik. Aw paduk to na po nakakalas sa miyo daw ngito. Mamaya po nga kinang itaw tong itsa ka kuya mate ko o kaktingit. Tuhat siya ngit na tigo. Kaya nita ko taw tuk tahi pingwarak tut. Kani white horse mi. Ukayak tak to mi pingwarak tit. Hop. Ah. Ayay. Ayay ko kadwari bok. Ipay tut na mata mamaya na uga daw ki hani. Kawin nang nakitut halak ka mga ta. Te ko ala pingwak ti law ngi ila. Brian Randa so Alaska mutak tam na. Ah, pingwak ti yugit. Go tar ni ko nga angu yaw ni luk to angu tinut. Angayuk tinut. 8 feet 8 inches ng kotem na. Angu yaw ni luktok og balon ni kangik daw ni lukso ni. Malo ang nani angayuk lang ni. Ano to? Monica with Veronica McDonald tabang at Fort Smith Mutak. Angayuk lang ni anguyaw ni Dr. Kila. Tawtuk sugit. Unang tamma ka man. Nicole Johnson, Alaska Muta, 1994, Slave Lake, Alberta, mapingwatit yugutam na halak halaw to gold mic, hivul diulaw to. 6 feet, 5 inches nick, ang maangutin ni makuk to ni makung nakani. Nick Randazzo, Alaska Mutak, 1988, Fairbanks, Alaska pingwatit yugit, 7 feet, 10 inches mut. Akilaw kimaya nga, tam na daw, hivudlew ka daw ni Boris Tyronin. Magadan Mutak, 2024 mi, kani Alaska mi pingwaktit yugit, 6 feet, 3 inches mut. Akilaw kimaya nga. Ama ang nani, ang nani, litana. Makung kani Randy Sigurdsson, Kalasan Mutak 2024, pingwakit yung Alaskan mi. 6 feet 3 inches at tulak na maya tam na. Tako at tawto kan nakawiyak tahi kitu mga tao kapagka. Tako angutin ni pingwakit ni Brian Randa so Alaskan Mutak 1988 Fairbanks mi pingwakit lugit 8 feet 8 inches. Mulak na makmat tako na pingwakit ano niya mga takaw ito kaya naktigot 8 feet 8 inches kangit daw paten na ating atag mga ili yung hap ayay
Nulilak pa kao ko ah. Kanya ka pa kayak po. Hmm. 8 na. Di pa ko yik matay man di pa lakik puta ko daw tutak kami akong nga tok tut kanuin na mga kawin na put. Pek pado ko yun yak patay ma kakar na mayok. Ukang nilo ni pagtuturar na mayok malik daw lak nilo. Di pa ito yung man na. Ako ang matay na kitik na tam na. Tok ni Duk Mago. Tok pado ko yung dak bahula. Tok katak kakit na gutik na at tok na yung neda diba? Ano niya patiyak? Hup! Nibek pok. Tam na atong ipok. Ayay ngaway lawak. Ayay. Uktorak to hulitek na. Ama ang naktotek na atas rumi. Kapit ang ulit ako. Nungulik to kawin na reak to kinti uhibod dunia mga taping ahot halak kanak may mata. Pingayo tuglet ama hibod na pa. Ako uyamigo makomak may mata. Ilang nga kaglit siya mayo yutay maukto ti kudugo ang utini ang ayuk lang ni na 1988 ngutit igo hibod lulok tok 2-foot high kick mode Brian Randazzo 8 feet me suyang mode 8 inches mo himak matako uk tawak tuwing maka ungataw na yaka ug balon ni 8 feet 8 inches mo katulong ni ug balon ni akto kayak pag 8 feet 7.5 inches ayay kawin lang na mayok pingwa tay lang ay iging matay lang ni akaw mat siya mayok mata kawin lang na kaybok. Ang naglaaktok niya ko mapiyak ba wala tiguti dik puta ko nga kaway haktinik ko yan na may akton ni man manyak makaway manyak tugalak ni ihagyak na aktok kaway hakti hop ah ah nibet kayak ko
Pene ko patana at tungyak mago pingawer tana ko mat. Iko amene kiyingi ukak tinga ukakak na kalwak mago kanilong na ilang ngata. Tautuk tuhila taban ni ukyak tak tumi pingwa bigyang ni 2026 White Horse Economy. Ako tautuk tuhima ko ni itigang indut. Akihigyak katam na natchingwan na. Akablo na uyang ito na kovya na lawa ko ni. Tunga huwit si tamani. Mena kiyingi tau katimayong mata. Kawya manapo he. Teka huli kaya tau hek moko huli. Kaya na tuwin na atok mata. Tautuk siya nang ito tam na. Jilo kayo nga hiluwaga yak mat. Ni tautuk tuhi kovya na ko ni. Ay himawiyak to hi. Ima kaya ngote iluliping wa to tautuk umakat. Ako li tautuk tahi inuit pingwa hori ni pingwa tut. Tahi mato akak tut volleyball tut. Curlik tut. Ulokeo tut, hakit tut, sakut tulo, badminton tut, nunavut mingak tut, ati aksun, ati kanyak. Kinaugaluak pat, nunavut miu daping waktok, ovena kuni, tavanin nabit amalu, pitsyang nakputit, akong nakputilo. Uktok ako, to na tam na nakukhat at kating nagot na lunak itugalawa uktok nakalwak mayo. Nanang miutan akiaw na Alaska miyok kok tamangit kuma. Alaska miutaw koko na. Hap. Atong ita. Man o yu hit taw mo na taw tuktuhi. Mailita kayo takamai. Uvagut TV lagi akang manipivut lagi tatut yuga ma ulibak uvagut. Tunga hugit si taw tuyak to hila. Ipigago ilita kayo tamai ulibaw yung Amerika ti tamani. Uvagut kun ikayo yak tunga ukak tigayo yung tamani atawamis tunga. Okay. Oh, yeah. At tumigayato aribayak. Ayak na ko ga penik pa kay. Siguro pati na tingod na paklaw po. At ipadela ko ta ko ping watingi. Kuve iyakak to tita ko ping ahot. Tingod na tunod. Tay maun no ping wato nito tung na ko amihut nila ping makato kemayut. Ublo mi curlik to ni kawilak to ta ko ano na vup miutat halak halak tot amalahakik tibut. Ang nangi yukan mi ako halag aksutik amavali bak tibut. Realalaw to nga litaw to ko. Ko halak halak tot. Ikaw malak po nga pingwak tilaw ka 2000 utik yugo 26 uki ukangik himalik tot. Abihat yugat ganun na but mi katidlo. Halag yugo aksutik. Itsiya daw kung mabaguhalag daw kung mababuti ko kakakanelong na sulit. Northwest Territories. Ahula mayokat tuwali rebok, nibik pagnak. Nibik pa yelo bi. Kaya nahanap daw na mayok. Kituk kaya ako ko Takayaw tilaw tila unga hik tu sumiyay amit takayaw tini aki ko yung kinakyak at tingit nito itong imak nga kaya nakto na ito ka nga tataw himiyang nito tuk takama kitu galawa kyak Alaska may utok kok majutam mangit kuma kawin nang nakibok
Ni peilaw Carlo ni pitarer na mayok kihen ako katang na panipay na mayok. Huwago kivela manangukok ayay kay katalwa yang bubalo ni atong ita. Kaya nilak tam na kingulak pang ulak kop tay lang itapan ni pingwalak to ami hulaw kalawak mata yung pandaya kawayak matela taman na piko hiyong mata. Kaya niglugo kihen ni ati. Kukatak ayay. Niugi kok mungip maginamak tok. Kung nyarak to huli amigo ko ni. Hup. O lang matatema ak tungigayak pa. Yak. Og tukan yang na huli kihen kawin yang na pakanwin yang mga. Teka. Pingwati ni hibulik ti uyok. Kawiyahak ti. Alinayong ni tigumiyak to. Ilitari baka. Kanwin yak pakyak. Yumi huk tiamek to walo tam na kinat na kya atin at to wat tiamega kanok to in at to liuk tam na kangyak ni luga taka angayuk liunak pata 8 feet 8 inches pingwa timut Brian Randazzo Alaska Mutak tam na 1988 pingwa tit yugo Fairbanks mi halagi yolong itu huli angutinut angayuk sinut. Yay, Pete, up to na. Yay! Ubago! Kawin na napakano, taktiku, mga tagat na. Ano ka, titirak pala ako, yakaluk to tipiyut. Uy, mag-edit may ataw ka, tana, tublingan ni Globe, ngayon, ilog ba, tokpok, kanwip pa, ikyalok pa, na magiyaw pa, tayo manamag po. O kaluti ala kaila ato kap kutem na kakitaw ya ko tikin na maundupat ay na kakitaw ya atong niluluga ka ayun dik himat siya mayak mat kiheni ano o kaluti ala kut na mamaya kalawak to ni takwat tuwa kaluyak to taakik huwing matako yagi bagka ubagok miutat undo pango 8 mga patkitaw na to nga tay ko ni nga kakitaw yan na iPad na ni unak leak taw tut siya ko yuwa pi o kaluti ala kalu na mamaya makto ni Ug tonelak mayutam na nanilak pakyak pingwak tingin ni pay tu itaw to mastutik ni vekpok tam na atong itok tay mahubod na pang may tam na permat makukong ni huli ug tong niyak makwerlo ni ilang iniyugik tumiet tupit yuit
Amanay tunangogaluakig gitnit teme tautuklugit kuven nakit. Ya agok maunga koma tautut teme yete nanatingon na aktogo teme yate ni pain asutik aktogo gagit. Kukak takat kukka huktun analu nang itok aktogo teme magu. Amak tigera ngata kulanu ta kwaniwit. Iking imeak pata tam na atung itok. Ikin atok pate ma tok tok. Ikit jadi tema yuta kwaniwi. Kawi manak pagi. Pero yang ni maliyuk matata kwa kawi haktit. Matem na kawi haktit ihumatangat. Nakangat. Tema o kakayak to namang itok. Nalak daw lumilo. Niyo nagig. Nakatlutualik ko mata. Kinat ake ako na. Pingwak te kani itut pingwak te vali bakting igu te kani mata te kani vali bakting ito penik tu tau tu yak tok sama yung nalunang ito ake hak pe malutik nunangit nik tabban ni pingwak sama kok tugut 2000 utit yugu vali bak tok sama yugut vali bakti kalu kove na lauk sama yut pingayon no tu tema kimagapta halo gayak tu tayu ka kunut Ovega yo tam na pingwak na hula tiguti yo mat aktungit magon na dun akong nerebok. Kaya nakano kaya ako na utik-tik kok. At ay makapagaw niya may yugal wata ko upak tingit mo. Akit tiyuil tema takokan ni tiyame ang naklet. Ako mamiyatay ko pingwak tibot nuna po miutat. Ovega hugit siya. Nipir lum mamaya na huwag ba? Pingwak tit nangi pihuluyan lang tuta ko penik palek matatam na 2-foot high kick. Makongnik. Itigak lut akihigiyak kateka na chingwan na matam na tawag tuloga he. Ako pero tekalong ni huila inluakip badliya kawiyadak puta ko yamik to yung matay langit. Tabay na kawin lang na pakanulir na mga ta kitulo halak ka na mga ta. Kawiyigyan malot ah.